الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, السلام عليكم warahmatullahi taala wabarakatuh. Mga katawtay manghuran, alhamdulillah, yang naisap kita ni waktu na ito ini, tata iri na isab na ini guru tamulya, amin tagsuko sin pagpatumtum mabiyayaon, hari na magpalukay, tukpal po yung guru kalansan, wadul na rin kan Syekh Abdin Nasir Abdurrahman, fal yatafaddal syiratuhu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladzi an'ama alaina bina'matin katsirah zahiratan wa batinah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bida'watihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulidain itu mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala tiranan. Dari naisab kami mga kamahumaasan sing kamu. Kakabiaksahan. Umatud naisab kami kana pangadjian maun pahadarat sing kamu. Hari ini inna in abutan sin suara ini. Lagi-lagi masih rakitan ni wa pangadjian bunga sin pag-iman. Bunga sin pag-iman. Papasingurun kita niyo hapag amal si mga sila bariman na kauna sambil nasadya maabot ing kiamat masih sila
halaum karidaan iban kakuyaran rahmat sinallahu subhanahu wa ta'ala kanila. Mga anak po, magkagunahan kita niyo pangikat iban hinang. Biya sim mga sila papasinguran ka to taniyo sinallahu subhanahu wa ta'ala sabab biya dagbos nalawain tauha sisinguran sa bunal. Maningud-singud na sadya imano siya hakabayaan nila. Adapo ni Allahu ta'ala tiyukila ka to taniyo bangin hinda siyo insinguran taniyo. Mag-amal pakabayaan sinallahu ta'ala kimugdan aatulan kabayaan sin mahasut si mahatinggi Allahu subhanahu wa ta'ala. Mga kakasin sinallahu ta'ala in ganap pangadjian hiatud na mo maun pahadarat singkamu ayat kahinapusan asuratu Al-Imran. Di ayat ini pagpakuyag pamulansang sinallahu subhanahu wa ta'ala ang mga sila bariman usog iwan bariman babae. Unang pamulansang pagpakuyag kanila ipapaagad tuod in mga hinang nasabutin. Ipapaagad tuod in mga daakan nasabot di haparman sin Allahu subhanahu wa ta'ala sabab kal na amuyad tinia amalan simbar iman na kauna usog ibang babae sambil na sadya maabot inadlaw kiyama. Tainguan na to mga anak ka po imparman sin Allahu subhanahu wa ta'ala kanila. Ya ayyuhalladzina amanu. Tiag sin Allahu ta'ala bariman usug iwan bariman babae. Maita maluhay sila si mambag. Nagihilas sila si mambag sin paltawakan sin Tuhan. Nagmalilla sila. Din sila ipon sin Allahu ta'ala. Nagmakuyag sila. Daakon sin Allahu ta'ala sindum iwan sin adlaw. Ya ayyuhalladzina amanu. Parman sin Allahu ta'ala, ya kamu mga bariman usug iwan bariman babae. Amin yamalan. Sing kamu in pagtuhan sa bundal. Yamalan niyo in rukun imanunun. Iwan iagad niyo. In naraak maun kanyo Nabi kahinapusan junjungan alaihi salatu wassalam isbiru sabar kamu tatasiniu inda akan kaniu sinallahu subhanahu wa ta'ala. Isbiru ala takalifil Islam. Tatasiniu india akan kaniu sinallahu subhanahu wa ta'ala. Hinangin niyo. Ay kamu magsumlut. Kuyag kamu haraakan sin Tuhan. Tatasiniu yan. Yatasan sim bariman usugiwan bariman babae.
Mga anak ka po, di hayat ni manunjuki, way kita niyo piyahunitan sintuhan. Wala kita niyo piyahunitan sintuhan himinang sindaakan niya katutan niyo. Ad-dinu yusrun. Sabda sinjunjungan sallallahu alaihi wasallam, in mag-agama ini, nakasud kau pamaluhay pakarajaan. Apabila kau rimu ading agama ini, nakasud na kau pakasigpitan, pakahunitan, pakasusahan. Pula-pula mo mataud sin susah. Mataud pagkaon susah, malingkat badyo susah, marayaw usog susah. Sin wala sila riyaak magkasusahan, way pagkasusahan nila. Namayta sila nagkasusahan, nawugto in palsug patansin atay panagpapanjarikan atay. Nawugto in palsugpatan sin suara panagpapanjari sin tagsuara niya. Nawugto in palsugpatan sin pito ang takbaran panagsangun kaniya. Ad-dinu yusrun. In agama bang natuyagad. In siratal mustaqim. Maluhay. Way kasigpitan, way kahunitan, way kasusahan. Naunwa din ninangunang pakawari makahunitan. Isbiru tatasiniyo. Pagkanha magmaksiyat, tatasan sintaw. Isbiru ala takalifi syariah. Tata siniyo, inda akan kanyo, sinsara sinagaman natin. Yan, tuhan ini amalan si mga bariman, matatas sila kabayaan sin Tuhan. Way lupas sin kabuhi, way lupas sin pangatudo, way lupas sin pangdungog, way lupas sin pituang takbaran niya. Di siya siksaon, di siya auditun hadlaw kana-kana. Sabab napakay niya hakabayaan sin Allah Ta'ala, nagpapanjari kaniya, wala niya napakay hakabayaan niya, iagad nin napsu niya, iagad nin syahwat niya, iagad nin pikilan niya, iagad niya, in kababayaan niya. Imbar iman ang bukda, tunggal agarun nila, uno ing kabayaan, sin mahasot si mahatinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masabar beriman. Makna si masabar matatas hara akan sintuhan. Hikarua. Wasabiru. Tabalin niyo hindi akan. Ini karua. Tatasiniyo iliangan. Iwan tatasiniyo in unu-unu na piaratung kanyo sin Allah Ta'ala, ay kamu mamung pangkal, ay kamu mamung mangi, sa ini pamung niyo, kabayaan sadya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amuyad to mga tuwan. Aung para tungon sin Tuhan ka to dia dunya, kuyag, iwan tatandasan. In kuya, ikasanyang sing kabuhi mo, ikasanyang sing kamatay mo. In tatandasan, hipag-promote, hipagpataod sing karayawan mo, iwan hipagpapasin kangian mo. Na. Isbiru wasabiru. Atasan din ito. Inda akan, iliangan, iwan sin tatandasan kan. Tuway kamu mangdaog, bukon kamu raugon. Igapi ni uri pagdaogon mangdaraog.
Suway kamu mang daog ha Satan. Suway kamu mang daog ha Yahudi wan Nasara. Suway kamu mang daog ha nagkukupur. May ta, way kasabar nila. Di sila maingat magsabar. Ngayon kita hinuan, kita biya din yung kaagi magsabar. Tatasi inda akan sabar. Tatasi inlihangan ay ikaw madtupamangi. Tatasi in uno-uno na piaratong kay mo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mga tuan, kawan tagupat ka jam. Non-stop. Warabitu parman sinallahu subhanahu wa ta'ala. Isbiru wasabiru warabitu. Uno yan. Patindugan niyo halawang sinatay niyo. Salugay niyo buhi. Aw na to. Kuldunon kau sinato. Nasa pagpagin ato'y magkuldun kayo mo, kuldunan na. Tiko pa na ato. Hapain na ato. Jagahin na ato. May ta. Kawauning karayawan mo. Kawauning karayawan haatay mo. Kawauning karayawan na pikilan mo. Kawauning karayawan na ginawabaran mo. Kawauning karayawan na kabuhi mo. Kawauning karayawan na kamatay mo. Nauno, maglagi sila sing karayawan. Di lupasun bang mayan sa jakaw makaagad sing kabayaan sing Tuhan. Ngayon mga tuan, jagahin kabuhi mo. Sindumi ban sinadlaw. Biyading kagi, isbiru, wasabiru, warabitu. Nasa kalinabaliskat, siya na hindi akahan sinato. Siya man hindi akahan sinato, rin na siya makato. Iyon sintuhanin tatawangan niya, hapag sabar mo, hapag jaga mo, hakatan pakarajaan mo, hiig na sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nawang inig na, magpun na kamukatan manusia, manaabit pa kamu bangsa jin, manaabit pa kamu bangsa malaikat, di makawiya sin kawasasin Allahu subhanahu wa ta'ala. Uno pembeta sin Tuhan, ikatu, kaupat, wattakullah. Ayarin imbaran niyo, palihalan imbaran niyo, nagsusay din tao bihawon, wala niya ayayaran imbaran niya. Ay mo kalupahiwo ko ni kawin nagpapanjari simbaran mo. Way na hinang mo, misambiyahang lupabaran mo. Khalqun min khalqillah. Kaya panjari kau sin Tuhan. Ayaring kabuhi mo, ayaring kamatay mo, ayaring pagkaon mo, ayaring pag-inom mo, ayaring katan kakukunahan sin jasad mo. Bariman din nag-ayat. Dimbukon bariman, nagsuicide. Biyanin yung dagbusin pag-ayad nila. Fi'lul ma'murat. Yung katan ipapahinang sintuan hinang nila pag-ayad. Hinang nila kiukuyakan sila. Inda akan sintuan pardo hinang nila kiukuyakan. May tak kiukuyakan. Sabab aon tutong basan. Ngayon kabayaan sintaw yaon. Magsamabutang kas in kabayaan nila. Pag-ubos paghinang yun, magtuwi. Naimbari man, piyagkakakaran niya, aon adlaw akhirat. Aon adlaw patugtutungbas. Naintaw bihaon maus, kakunahan na mulong na bihaon.
Ay ikaw mag-us-using kakunan mo bihaon-aon. Hina nga sadyain sabab. Way roon piya karisintuhan pa dun ngayon way pagkaon. Sobra-sobra yung pagkaon. Yung manok-manok di matugbang siya yahap di. Papangadyo nintaw yung biya duragbos. Nasa kalituan, mataod-tao natug yahap di. Sin mataw din pagkaon, sin mataw din pag-inom, sin nalupas na, nahalo na pagkaon. Sa kaliri makaw nin tao. Mahita, aun di mang dihil, aun kuripot. Mahita, aun lisuan. Uy nun manok-manok kuripot, uy manok-manok lisuan. Sa kainon niyari makain, rijiki niyari ni hundungan lawakon. Nah, manusia kalisuan. Nah, impag mumusimbaran, impag ayad simbaran, paragbuson, inda akan situan. Pilul ma'murat, hinangaing katan dia akan kay musintuhan, haatulan kabayaan niya, kugiwan ko yan. Bang mawihad tindagbus, yusurun paluhayon kay musintuhan. Di na to kakausan im magpaluhay. Di na to kakausan im magpasanyang. Di na to kakausan im magpakaan. Kawas sa sintuhan. Ba't bang kawasan na to? Saroon doon. Sa bukon, uning kato, pangagad, iban, makad. Pangagad, iban magad, salta simingod, iban magmalila. Nah, uno pa biya din kagi magayad. Watar kun mahjurat aw manhiyat. Tinggali ingkatan babara pamangi. Tinggali ingkatan babara paliangan. Biya din yung kagi mo magtinggal. Layo ka, tapok ka, iban paghali ka. Bang mabihad to dagbus. Paman sin Allah Ta'ala, la'allakum tuplihun. Mahinang nadto sabab, paruntungan day nga Tuhan, di ka mawaya sinlugi. Untong yung pagsambahayang mo, untong yung pagibadat mo, untong yung pagkasilasa mo, untong yung katandaan kay mo sin Allah Ta'ala, untong da inliangan kay mo sin Allah Ta'ala. Lili nga marayaw, wangin sambahayang mo untong da. Pato nga marayaw, wangin uno-uno na ibadat, pardo iwan sunnat, bang untong da. Bang lugi, balik kau pakabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga anak po, yari kita nu hauling zaman. Inuling zaman, way nabi nila, way rasul nila. Saka yari binin kanila. Unimbiyata, pamansin Tuhan, wa'tasimu bihablillah. Panggayunggong kamu, paghambukin niyo, in lubid syara sin Allah Ta'ala. Masalugay na to yan tuya agad, way hiluhala, way problema. Bukon kita niya aksintuhan mag-agam-agam ini, magproblema, sa kawa, mag-iigsim problema. Yusurun. Ano yan mga tuwan? Nayad to inayat,
la'allakum tuflihun, supaya sadya kamu rihiminang sing kalugian. Nawangway na kasabar niyo. Di niyo na hinangunin kabayaan sin Tuhan. Di niyo natatasanin kabayaan, di akan kaniyo sin Tuhan. Hirul niyo na napso niyo. Hirul niyo na syahwat niyo. Hirul niyo na pikilan niyo. Bukun na la'allakum tuflihun. Ulaika humul khasirun. Sila ti mga tao naluwi sing karayawan dunya, iwan karayawan adlaw akhirat, sin masarap, sin malanab, sin karayawan. Na may ta wala doon ning kabayaan sin Tuhan. Amad to mga anak ka po inayat, parman sin Allah Ta'ala. Mas sakitan yung hadis sin Junjungan alayhi salatu wassalam. Uno yan imbita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala rajulun ya Rasulallah. Nagkabtangan in hambu kusog pajunjungan alayhi salatu wassalam. Uning kabtangan niya yan. Ya Rasulallah, ausini. Ya Rasulallah, wasihati ako. Atau mga basa tabihon, advice ako. Hindi ka ito, Mengat pa ako lang na rin kanya magpa-advise ako. Dahil nga sabihanin ama, di na mag-advise sa anak, di magwasihan. Hindakan niya tuwin wasihat. Aula-aula na bang kalaas na simaas. Adlaw-adlaw, subay aon na pagwasihat. Unin nagi sinusugi niya, Rasulallah. Sini, usog marayaw. Qala sallallahu alaihi wasallam, usika al-istihya'u minallah. Ini kawasihat kulaw na kay mo. Suway kau baing sipugun patuhan. Suway kau masipug patuhan. Suway kau maingat masipug patuhan. Masa na to ini. Di da maingat masipug patuhan. Di da misan maingat masipug awaran niya papagkahin niya. Di da misan maingat masipug hantara nila magkahi. Amad tumuk kabtangan da. Kasipug kau patuhan. May tayad to. Al-haya'u ing kasipug. La ya'ti illa bi khairin. Indumatong kaniya, hakabuhi niya, indumagpak kaniya, harum niya, iwan sinadlaw niya, marayaw sadya, wayrun mangi. Nabang siya way nasipug. Indumagpak kaniya marayaw ray sabi, ipagbantog na mangi, ipagbantog na pagmaksiyat, ipagbantog na katan sa barang singkabayaan niya. Dahil nga sa babiyan hayat to, biru wasabiru. Suway ka mo mangdaog. Mangdaog ka kasabar. Suway ra kami mangdaog pag mabuka. Damik yan, mangkaw nang daog pag kasabar. Nang daog pag mabuka patuhan. Umbul hambuk nang daog kao hakasipog. Na ang kanay ni limumi na dunya ini, di na maingat masipog patao, di dami siya maingat masipog patuhan niya. Nauna yung kasipog. Dahil nga mga kasipog biyay ta sinabi pa mga sahabat, inagi si mga sahabat, ya Rasulullah, bang sipugon kami. Inagi sinabi mo kunbihan. Nakawa, subay-bayng sipugunin mata mo. Kunin natin simbayng sipugunin mata, ay ikaw mag-atod pamangi.
Sababim puunan si mangi hapagatod. Napapatahan niyo kuno, imasa na to ini. May inu kawalaw bayaw, most behave katan, di magkaiwa-kaiwa. Kakalituan ini atod katan, mangi. Makayan na ama, makayan na ina, dulong na way, nahibuk-hibuk kaway ni most behave ni mga tao. Sakali, nagkikita si ni pakanya, si ni lanang. Ginis babarapan. Bukon sila most behave patuhan. Pangasubuhan kita niyo sin waktu. Pangasubuhan kita niyo sin rejeki. Pangasubuhan kita niyo sin parsugpatan. Aun na parsugpatan, sakali iusal sintaw paparsugpatan pamangi. Iusal sintaw paparsugpatan, mag-ig sin kasipug. Harap patuhan, iwan harap papagkahiniya. Uno pembeta sinabi, intaw takakasipog, hikarwa. Suway siyari magdungog pamangi. Intaw yan di dumungog pamangi, bayang sipugon patuhan, takasipog siya patuhan. Ini kato, tao bayang sipugon yan, suway siyari magbisara pamangi. Analyze ako ng kahalan sintaw biyaw. Ngayon nga sa babiyambang mo kitaon, tiyo da kumanin tao ba yung sipugon patuhan. Nawang naig na yung kasipug sintaw patuhan niya, paddam panas na. Wala sipug niya paparan niya, wala sipug niya papagkahin niya, wala sipug niya pakataan pakaradyan, nabalis kat. Ipagbantog niya ay mangi tudyo pabaran niya. Amo yan mga tuwa. Nauno pendeta sinabi, piyagwasihat kaniya, kasipug sadya kaw patuhan. Tiyan mo, ay mo luuni sinharam, ay mo pakaw na sinharam, ay mo pakaw painuma sinharam. Intian mo yan, tubeng sipugon. Nawang liunan mo na sinharam. Pagkaw ni bang pag-inom, intian mo yan, misan pabiyadin lingkat. Uno yan tuan. Tiyan, way sipug patuhan. Nakadoy kuno, tiyan, way sipug patuhan. Biyadin niya ninlupa. Amat timbeta sinabi. Nauno pa, aurat. Naasuwin Rasul sallallahu alaihi wasallam ang isin sa taod-taod makapanal ka, unin hinang makapanal ka, unin hinang makapasul ka. Mataon makapanal ka. Pasalan sin aurat. Way nasipog sin Yahudi at Nasara, darangan kanila. Biyaway ta sin Allah Ta'ala awal akhir. Dahil nga katikmil di nila kahakaruning kabayaan sintuan, biyaway taan na sintuan ng barima. Na, way sipog. Apabilay na aurat. Di hibutang-habutang atulan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, way sipug sin tao. Sa taod-taod maka tuod pa apinal ka jahannam, hasabab sin way nasipug sin aurat sin tao. Yahudi wan Nasara, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Limarang na, limahil na. Nembar iman, aun nakatapukan, aun. May kanin na nga subo ini, way misan TV nila, way mga mobile nila, way mga signal nila, way nga uno.
para sa ini kato. Ya takbawan asal, ya abungan asal. Ulung sinallahu ta'ala. Nah, murah-murahan mga bariman, makalamod kita niyo. Iwan tumangkis kita niyo rin mga nasabot mangi. Amod timbiyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na kahinapusan, kaptangan sinambuk sahabat pilihan. Buhi pa siya, biyay ta na sintuan panabitaw sulga. Gaman, piyataud niya yung pag-ibadat niya. Piyataud na yung pagsarakan niya. Mainkan, ubos na yung declaration, sintuan tao sulga siya. Inisog sintaw hamasa na tuwin. Saan yung mga tuwan? Nauno yung kaptangan niya yan. Ta'awadu bil khair. Biyak sahun na to, ingin hawawaran na to, hasabarang simarayaw kabayaan sintuhan. Sindumiwan sinadlaw, biyak sahun na to. Pagbalik-balikan na to, pamarayaw, ayaw sadya magbalik-balik pamangi, ubos pamarayaw, ubos pamangi. Banta sinmarayaw imangi. Di yan masunod. Ta'awadu bil khair. Biyak sahaniyo. Imbaran niyo, sin marayaw kabayaan sin Tuhan, biya sin nihammalan, sin bariman usog, iwan bariman babai. Maita, fa innahu zahabun. Karena ininangyad to bulawan. Tuhan, yanin tao maglalag sin bulawan. Pagkabakan sin kaywanan bukon bulawan. Ang pakaw rin na maglag simbulawan. Yaw na asan, biyak sa hahadya, inbaran mo, taga kasipug kaw, taga kasabar kaw, iwan, biyak sa kabuhi mo sindo, miwan sinadlaw, pamarayaw. Painnahu zahabun, ibang munahin ang imbihad to, bulawan. Nabangin bulawan, kasuwan sintao, in kasuwan sinallahu ta'ala amunan nasabot yadto masabar kaw, nagmabubuga kaw, himihinang kaw sin kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala, murah-murahan mga anak ka po. Uuhon natin baran na to. Uuhon natin pitonggaw ta baran na to, dito kita niyo makamal, biyay ta sinallahu subhanahu wa ta'ala, amalan sin mga bariman usog, iwan bariman babae, tub-tub na rin to. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,